Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Мынаке, ой экрандағы козу кочкор сатылат. Мындан кийин дагы 3 баш чыгат, могул менен 4 баш. Бул биринчи козу кочкор достор. Бүгүн 31 август 2025 жыл, Чүй болсу Москва району Беловодскийдебиз достор. Мына биз азыр бир четтен козу кочкорлорду видеого тартып маалымат берип өтөбүз. Сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар достор. Onun birinci liniyasынан айтайын достор. Bunun liniyası красавчик. Свет мощный онда болгон козу кочкор достор. Мына куйрукту көрдүңүздөр. Bunun жашы 4 айлык достор. Мына линия красавчик. Гарбанос. Көрдүңүздөр, гарбанос. Кулак 20, бой 73 достор. Онда болгон светлый козу кочкор. 4 айлык достор. Линия красавчик. Так, bunun баасы 50 000 сом достор. Бир аз кеми болот. Мындан кийин эми дагы башкаларын тартып көргөзөбүз достор. Мына куйругуну көргөзөйүн да. До конца разрез. Онда болгон мощный. Көрдүңүздөрбү? Достор, мына могул экинчи кочкор болду достор. Көрдүңүздөр, свет. Так, bunun liniyası dostlar 80, boyu olsa 83, kulak 20 dostlar. 7 aylık kozu koçkor. Gördünüzler mi? Onda olgan kozu koçkor. Parametrelerin kuyruk. Takan razrez, açık kuyruk. Onda olgan. Garbanos. Svetті көрдіңіздер. Так, мұның бағасы болса достар 50 000. Мұнда кеми болады. Мұндан кейін дағы 2 баш козу кочкор чыгат достар. Видеонун жүрүшүндө лайкты басып колдоп карап туруңуздар. Мына достар, могул 3-чү козу кочкор достар. Козу тиш 8 айлыктар булар. Онда болгон узун козу кочкор достар. Мына гарбаносты көрдүңүздөрбү? Онда болгон kulak 20. Boy olsa 85 eкен. Az çenep gördük. Так, bunun liniyası dostlar akula. Şarpey'in liniyası var takılat dostlar onun olgan. Так, ушул козу кочкор. О, kuyruk. Түшүрүңүз. Разрез до конца. Kuyruk. Линия акула. Так, bunun bağısına gelsek dostlar, bağısı $1000'dan. O üçüncüsü $1000'na. Kemi var. Dostavkasını uyuşturabız dostlar. Kırgızstan boyunca. Dostlar, bu 4-cü kozu koçkor. Bunun dağı liniyası akula. Şarpeyge var takılat dostlar. Так, bunun parametri kulak 20. O garbanos svet. Gördünüzler. Uzun kozu koçkor. Tiş güzellik, bu kozu tiş. Bu da 8 aylık dostlar. Onda olgun beli түз, uruğa jaragan. Tak, kulağı 20, boyu 85. O kuyruklarını görgözeyim. До конца разрез. Gördünüzler mi? Onda olgun светлый kozu koçkor. Так, bunun da bağısı $1000 dostlar. Kemi var. Айтылган баалардын баарын кеми болот. Региондорго доставкасын уюштурабыз. Ушул 4 козу кочкор 1, 2, 3, 4 деп айтасыздар. По порядку дегендей. Андан кийин кайсы экенибизди түшүнөбүз. Сиздер видеого лайкты басып колдоңуздар достор. Каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Видеону аяктайбыз.